Kitabu cha Nehemia mriangoni wa heri. Nehemia anaruhusiwa ende Yerusalemu. Baada mwezi wa Nisani mwaka 20 mtawali Aritashasita jivaye kwa mbereza kwakwe nikihala nikimsohereye mtawali kufikira wakati huu wereka zangu kunona na huzuni mbereza kone mtala kinuza kono una huzuni jo na atakumkongo ni lazima ukale una utukubuzi ya moyoni mwako nikingiro ni woga jo ila nikimzigize mtawali nikimwamba mtawali ikwa ni mlungu inda kosa za ukala na huzuni kala mzuruzi kwa akare yangu za kala ganzo na miriango ye angizwa moho ye mtawala kinu za kiamba fikaro na malani kuhende redze nami nikimbo ya mlungare zulu mlunguni kwenye nikimzigiza mtawali nikimwamba kala vinakufa wa hewe mtawali na kala mimi humikiwa za kubadilika matoni mwako bali ruhusu mimi humikiwa nende kwa nchi ya Juda kaiza muzi mrimo zikwa ano baba kwamba nikaujengelusha ye mtawala kinuza kuna maliki ya kele sokanda akinamba unda kwenda kwa mdawane na unda uyare ini baye mtawala kona ni vizo kunipa ruhusa nende kwa vile nikimpa mbadha kiza nikimwamba kala vinda kufaha na vya nigereba ruwa nikape maluwale ya jimbo ririro msero wa zuwa mwamu wa Yufurati ilima niriche nikiri hata nifiki Juda kiza na vya nigereba ruwa nikampea safu mtunzi wa Tsakara mtawali ili anipe boriti nitengezere miimo ya miriango mibomo ya ngome ya hekalu ukuta wa muzi na nyumba yangu ya kuishi ye mtawali akinipa josi nirijo mvoya kwani mkononi mwa mlungu were uhangunga nami bai nichenda kwa maluwale ya jimbora kuvuka Yufurati na nikiapa zo barua za mtawali ye mtawali were kaza nipa maofisa ya kijeshi na ahirika ya farasi ela Sanibalati Muhoroni na Tobia ofisa wakula Amoni mara usikira kukala kuzire mtu amale kwa vize Israeli kavya fahire buli bai nichenda ta Yerusalemu nichenda kala kuko kwa mda wa siku 5 wakati huu wara sizangu kumwambira mteyo sizuluza jo arichokala mlungu azanina nami moyoni mwangu kwa utuwa Yerusalemu usiku wa hahu nikaela tuachache uchenda tembera kafalire nyama mwingine yosi yesiyo kala nyama ndire kala niza mpanda mimi nikimbolanze na wa usiku kukirirana mriango wa Deteni nikijirangira kwenda upande wa kisima cha Rizoka na mriango wa Minyalu nikilolezo kuta za Yerusalemu zilizokala za voromoka na mriango rio kala ya ocho na mohu Wanyani chenda hata mriango wa Zitora mazi na hata ziera mtawali elenzoe wangu akikosa mwana kukirira kwa vizio usiku wanichambuka na kanda yako kazuho nikulolato ukuta wanyani kiu ya nyuma nichengira mamuzi na mriango wa Deteni umofisa hola loni kama manyire bule koni riko kala niza kwenda hedu chini richo kihenda kwa kukala wara tambiri hata wa Yahudi anzangu alombi vilongozi maofisa na atu angine osamba were manda ihenda yo kazi ndo nikiambira mnaona yo tabu firio nayo viro Yerusalemu richo ganzo na mriango yangi za moho nzoni ujengelusha ukuta wa Yerusalemu na sikahunda udhiwe kaheri nikiambira jo mlungu wangu aricho kala muzo kwangu nagoma nena riguganene ya mtawali na makiamba na hukwache kujengalusha ukuta bae makingiza na nguvu kuhenda yo kazi mbizo ela Sanibalati Muhoroni na muhumikito Bia Mwamoni na Geshemu Mwarabu marosi kirago rigo kala hunagapanga mahuteka na kuhumvuri makiamba mnahendaze bene vize mnamala kumwasi mtawali na menikia zigize nikiamba ya mlungare zulu mlunguni andahu fanikisha sisifu humikie na fundanza kujenga la ninika mnamtalo hedu hachi hedu kukumbukirwa kaza Yerusalemu